of land-based adaptation and resilient green economies in Makueni, Machakos, and Kitui. The role of the fund is to fund climate-smart and green projects such as energy, biogas, and solar. If approved, if the concept note is approved and the project proposals are approved, each county will benefit to the tune of 1 billion Kenya shillings. Josephat Musiemi, Vilingi wa Mauvoo. Maskwota maikundi ya mivilani alama toisia wimi kithekani cha yata B2 kilaki kanyonyo Kitui ruro ni maweta yume na uya munene kwa kilame kweta miunda yo chaimu isioni munene wa kuvithukiwa ni ndithia nene ya indo ila ikwithua kithekani kiu ni kundi ya yata B2 ranch na ila ikithekani kiu varama kulia serikali ya Kitui likilile na kuikithia vai aithi maindo kuma kithekani kiu manalicha indo sio miundani ya aimi asu ma mivilani na ndi mwandiki witu wa Mauvoo Nesmas Chalo ni watumbanisia ingewa. Maskwata maikundi ya mivilani ala mekala kithekani cha yata B2 ranch kanyonyo kila Kitui rulo na alama toisiani makithekani kiu ni mumia witano kwi serikali ya kaunti ya Kitui kwa manengo sesei bala mekule serikali ya kaunti ya Kitui kutwa isionena nyana ikundi ya yata B2 ranch ile toisia withia wa ng'ombe kithekani kiu kuvetanga ndithia nene ya ng'ombe ila maendea na kuithia kithekani kiu emiama mivilani miweta miunde yo imuisioni munene wa kuvithukiwa ni ndithia ya aithi ama ya yata B2 ranch bala makwenda serikali ya kaunti ya Kitui ikiemeta talambiani ya kuikithia makundi ala mekala kithekani kimeitwa ise maundu mekivathukanyo vai mama na vithukia ange na kwananga maliyo. Ni mwimi umwe wa ba mivilani na Kitui county na loayata na wimi wo twimite tunathinie muno ni kwima inundu wa mbeu ndula tunamikwata kwa mpesa mbingi muno twikwata tunathoa mfuko umwe shilingi 350 na katika au twasiazia katika au wemi ngaino tutetheje katika mbu eno ndula tuona kwekata kuvata mapato na ndula tukwatite no tutone kwithia Kitui county katika edi eno lakini twina waziwazi nundu wana mwila kwa ngombila sietetwe ba nitona kwikati itona tutethia itona tutesa serikali tuboya tutethezie ndula tunathinie na ndula kwitu tunathinite ninza na tunateze kimuno itutethezie kwikata itutethezie katika miunda nino kana ngaino tutetheje twakwata mavuno kana ngethe ani twatetheka la munene ni twimite ba twina liu mwingi ngaino twathimie ndo ina ya mathina twavanda na kive ng'ombe ciumia kule ikibia situithicie miunda ici atwithia miti atwithia liu cia atwithia ngaino twathimite ya lazima ndo ciumba mo serikali mwetutethie alazi mebetange batwi mo tuminia liu itu ne tukwithia family itu tutamithia ciana tafadhali serikali tutethie. Miama mivilani na alama vandite eka kauta cia miunda na maliumo mende na kwikanesa miweta ni ukono munene etheli wono tona kuvithukiwa na kwithwa ivindani iyo mekwetio kethangetha itonya kwa manenge mikalile meseo tutwika tunyamazio ni zino tunyamazio ng'ombe zina ndo kwa makwithia makometa maita mamela iu twano ye kwima tafadhali serikali ng'ombe ziumange ba hii tukanda kawa mawolia na itu tena meita magwita mabuti hiyo agutwe gwa banda hivi na magwita mabuti ikala tuziele wetu avinya serikali mozi wetone kata balali sisi ai inge miame weta kwithia matwa isiane makithekani kikwa ivinda ya sona kwithia mbua itaithitwa yekanesa mena wikwaje ni meuketha kuma na wingi wa mbua ula wende bala mekulia serikali ya kaunti ya Kitui kumateresia na ndawa no kana kukitana mitutu ila yende na kumanya masia echananga maliumo vilani nitwa alika bano twe ya twina vinda inge tutaza kwetha na mbua lakini kwa vinda zinga ino twathimita na mbua ukaza kwithia itu imite takwa nyene imite ni na ninya sana ni imite mboso na ni imite eka ya na imona itano sia mboso na natoto sisi ya mboso esu oini light na ngire na mituti so ningo expecting gunia ite ithio wa maana 5 na isu ni ligunda ya usu ligunda yanga mina na familia yakwa so ligwa kwa ni wa biashara na ligwa kwa baba nongindira teka Kitui county kwa uni nizi kundu kwingi Kitui county mbua tinzio
so liu tu imete kunu ndu na mbemba ni wene mboso na ku ikuito no twina chiuma ke ima tutaima nundu ambua yua kila muthenya ona itio yi no yende na kuwa so ni tuko expect kwetha na ngetha nene so kila toma kuja serikali ni tu support ila twikuno sana sana ala matinga ma account ala maweta matinga ma account makoka ma tutethezia kunundu kwena nafasi nzio cia kuima na kwina mithanga misio mithanga mio amalimba iko kaika tuima yukeza kwa nita project imwe ya kuete kitui county liu ona wiyovo aimia meiweta maliwala memiundanio meno atonywa kuvetanganza ila ivuilite lembeta ya ukamba ethe miunda yo ikane nguo suvyo ni aithi mandithi ya ng'ombe ala mekithekane keu andwangi na ni youthi andwangi ni peti diwa andwangi ni December dinondwela ila twa ana miunda ni twa consindie sindu sionthe atsuma tena otoni nundu tumesi twa manengwe utoni manengwe ma facility wana mbeu na matinga ni county kuni kundu kusiona kwi mithanga misio virgin itona kumya liu utana kuithia kitui county kwa percentage njo kiasi fulani ando maitu ala tupakanita pa maita cia ng'ombe yo twina thina namo lakini kila tukune ni serikali ya county itu cia kwitha azuma kuithia mekimo maithio nekima ka twithisia liu itu nundu ithio tu university liuni na vela ma university ngaliko ya ndithiani so ithio tuikwazia kana twina thina na alama kuithia indi alama kuithia matunengo ibinda yo isio ya kuithia na ala no tuimite no matusuvia liwitu tukolio serikali oilikilele tu twikwa na conflict ya aimima leu na hivi Dilivota Vilingi Mauvoo kuma Kanyonyo ila Kitui rulo kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Mwandu Alice Muindi na ulawi na ukuwa miaka miongo monza na ina utemume kuma kisioni cha kisiani kikoko kuya kilungu niwende na kukaia silikali na andu alama ngo ya ulauku likilila kati na kumuitana na senasi yake ila sema mudha memwana Mwandu uno kuelesea ondu uthinikia siana isi yake umwe na miaka miongo itatu na ukwetu atawina wa kiliko na ungie na miaka miongo ina na ula uonzie mamudha make kumanwa na stroke kando na madhina alawi mekumbilite mwitu eweta atawithitwe aivuwa na kunyamaswa ni andumo alama muya tawaiti aivu ndini wa musi wake Caleb Chalo wa Mutunga na Mauvoo. Mokwama Mwandu Alice ngina wa Muindi ulawe na ukuwa miaka miongo monza nena maitani asina mwana wake kila ndatika kila sana kila muthenya mwana wake wa mwitu ulawe na ukuwa miaka miongo itatu awayo wauandetema ya chongo kana cerebral malaria nola wa munengie thina wa kiliko kwa ndatika ila ingi nini walekanya akwatana na mwana wake wa mundume ulawe na ukuwa miaka miongo ina na ulawe kala aki ya kilika na undu wa stroke wa mukunie na kumutia ateye kaundu ena thina wa mamutha mona eliva na nama ili ni mathukie mawaiye mekalite na wethi andi na mutethecia na ndi matonya ni kwithia ninyo ni wene ukuwa kondu wiana ona nimekuema lakini ni nguvo ya ngai anengayo kabinya ka matumikio banini bala unengete ni matumikie ana make atinda na munomba niwo mathinikia utejo munene wa leu uma kula ku yatui ni mutui wa mwaitu na kila ipinda ninoka la mwaitu wetha na thina kanera wako twa thina nungu ni asimu kana ngeyete kana ngo kana inye mwenyewe na ni mutui wa mutui we bakubi na mama one ni mwesi muno okuma mwitu nundu na twiwe ba mwitu tondu ayaiso twawo na nini mwesi muno na ngamanya kana ni mwana wa ibiti muno nukwelesekana ithaye ivinda yomo muno nundu na vayo mwitu anumba yotethekea ila ndenda kumita choo kivalua kikitia wa mokone make ni mawie ni machuli kyo tundu tunini choo maribika choni onthe vayo mwitwa choni nuinye nitumika kumatwa ya choo na maundu onthe nuinye ni matumikia kila kiwonekana mwitu wake amuseye nesa ngina vicha myake 10 na vau uwa muthokea na ambisa kumanda uiti yu katika awa ila wawaye ni wekalile binda atena fahamu na ila fahamu sie kuka nina muitisie muno masipitali nende ti nini mpaka esokunwa akili esokunwa skani ya akili nikenda mamanya ni chau chethi iwe wethi andatonya kwitha ati manya yonekana kana akili ni yaumiye na yumite
ya twika yukuumia kwake indi maendelea na kwatia muno nundu ndiaungama mati ya muno methia ithisa kwitha itonya kucioka aketha akimanya ngewa yake ino niyo itumia ndicioka wote sivitali ni munene wa Makueni County Referral Hospital na kukulio kuma vala venda kitali munene wa maundu makiliko kana psychiatric Dr. John Masila thina niwe Masila no kuelesya neseki kana wauo witu kuita cerebral palsy no wauo akili ula mwambio wa mwingi muno ni vinda yako siawa na uka affect kana uketha wonzia mamutha kana mamutha ukethia mathi ukunzuka uiti wo usu wipina muno nundu wa kwitha akili niyo ithai control mamutha maitu onthe na meko maitu onthe methame akili kwala masiwe na uonu kwerekana vetha ve kiliso lakini kulota asia wana uo ta mwetu ula wakitio kwatwa niwo Masila no kuelezekana no aitwe na aketha ena kava na inde ito sukulu ne cia ndola mema mutha me mwana undola kwa maitu akatethwa na uo wetha ne undu munene wa cerebral palsy nundu wa control wa na mundu aitethewe maisha yake ma improve kuma bala mayamba tangwe kiwango kitona o kwitha ki maisha maseo mwana wake ula wa yestu kunake ndetona no kuelezekana aende nesa ne wa kunake valua cha utumangwa ngino tuko umwe na valua wa uo wa muthokeiye kuangela musuma muvyo kitaune ne kana maitono kukaya serikali monenge osesei nundu andu mako na mono mwana wa mundu masianewe no mavithuke yake la muthana ena andu makamavuwa kumatia mailitete na vaa makimenda mathame kwevetanga kithekani ki nundu maitu ewetekana tawetete aivu musi kwa kwithiwa ena ciana sina mamutha me mwana ila nokie bani namo na bikie nisi nenuka musi kwa nau undu waitie na nabika bawe thia ciana ciake yumbenda simbia nietie bisa muthuku ba andia ile kwitha ni ba na ndina kindu ikiba na baika indu kamona kamwi keba na yuwe thia ni nasa ni wa na weza kwithio na kwikala bani tuukia ni tukwiwa nyumbe nu tuya ile ikala yitwika ni momakite na motimo makite yugethia na twili bao na yutwikala tuikia nu tuona ata tukwiza kubami wotuku nundu metu yani mekuko mipomo tuku tukome kona nyana chief wa Kisioki na kene wetekile kana kwani yene wetewe ivinda kwa kavinda akiweta kana muwandu na wanangie kwa kuvetange kwani ye volisi na vala muwandu na akiokaiye na kuona nyamavoloa alonenga we kana obi ila wathi kulivoti volisi ya muno lakini no moye ne ma withdraw you last time nene we ne manendi engi kwekata kwe ni manava kwa nyengi na kivisi kiu nda report na nda report na se ni wanena wetele ne kwisa kwitwa na kwetela ku no bwandu amatonya kwisa kosa advantage ndo ndeta kunwa madia ni awe mekalo ipinda kwepinda akaku yimetha make mekisisio lu kwa mboya wikwacho wake munene ni kananga ino atume andu makoko mutethesia ciana cia kikakwata uiti na kutoa skulu cia andu mema mutha me mwana na vala ingi gukaya serikali nayo emunenge osesei ndakakuthuwe va kithekani ki na kila watiewe ni the wake nyene ta wa Caleb Chalo ndevuvela Vilingi wa Mauvoo kuma va kisio cha kisiani kila kivakuve na Kikoko subcounty ya Kilungu kaunti ya Makueni. Zama ya kuandika alimu TSC ni athingilila iseso ya kuandika alimu ngili miongo itatu ilaivaniwe kwambiwa mwaini tuendete ikatwewa uvisini munene wanza maisu uengwatanyo na mawisa manza maisu alame kauntini me oka TSC ni avikia na kuvuanya kana ayumbe maikwithwa maikonwa nthini wa iseso yu maivuthisya nzeke na ndeto ila siendesya kana ve mathangu maende na unyai kwa kulaku ya yumbe maiweta kana maitavya alimu mavikie na kutuma mavalua mo maofisini mathangu mavata nthini wa uandikani na indi mwandiki witu wa Mauvoo Benjamin Mwaka ni watumbanisya Mauvoo. Zama ya kuandika alimu TSC ni athingila vai seso ya uandikani wa alimu yethwa thiitwaiwa ni maofisini ma yumbe ilioni uyumbe nthini wa walanyula ukite kwambia mwaino wambe zama hivi kitembe wa kamiti ya mbunge ya maundu ma kisomo ni endeka ithesie iulua mwana wa yumbe sesoni thi na vileva niwe kuandika alimu ngili miongo itatu ma skulu cia musingi na sekondari vethitwe na mavalua kauta maende kunaika mitandaoni ya mikumukanile
maayumbe ana makulita alimu kweyumilia maofisini mo kunenga na Mauvoo mo mavata mawandikani. Many members of parliament have seen they have written letters that they go to their constituencies for recruitment of teachers. And even now, as I was looking at my phone, my constituency, they are asking where are our letters for recruitment. Briefly explain to these members their role in the current recruitment process. Knowing that a number of us have issued letters to teachers. In our guidelines, which are in the website, we have clearly shown that we do not have a member of parliament. Where we have no BOM, schools without BOMs, we have the TSC county director or the representative of that person as the chairperson, then the head of institution as the secretary. We have a subject specialist, a PA chairperson, and a PA member being members. A selection panel for junior secondary schools. We are doing this at the sub-county. So the TSC sub-county director is the chairperson. The TSC sub-county human resource officer is the secretary, and curriculum support officer or subject specialist is the member. And so, Chairman, as you can see, I don't know where the member of parliament is coming in. Wandikani wa alimu withwa wa vatano kana kutothethia aingi mo kwambisia mawia maskulu ni ma junior secondary ila yusie ungu wa walanywa kisomo chao cha CBC secondary ila si kuendea kuikala ungu wa skulu cia musingi. TSC ni aweta thithwa thinengana mustali nwambe alimu ala oyu maandikitwo ungu wa Mauvoo sio yani interns. The advert that you read, it clearly stated that those who are on contractual terms, if I'm not wrong, they ought not to apply. Does it mean that they will get a clear way into employment? Actually, that's what we are trying to do, yes. to give them the first chance to be taken on board. Ono wa TSC ni akulia zama ya mbunge ya lule mitlatala yo yulua wandikani wa thukumi. No kana kutonthia zama ya dhambi ya kuandika alimu kuanana na mvata makila kisio. Kulame anini makanenga wa mwana wambe. Shortages are quite high, but that's how we distribute. If this committee feels that we should go back to what we used to do, was it pro rata? At that time, we used to do pro rata. The higher the shortage, the more slots you get. But again, it will come from, this was the advice of this committee, and we got it in their report, and we are just implementing as our oversight. So again, Chairman, if this committee advises the commission, we have no problem. This is a national resource. This is our oversight. We shall just take what we are told. Inge TSC ni atangaza kana mudhiani wa mwayo yedhuwe vanie kwamba chandeve alimu mbewa ngili 15 isezola yukuwa shilingi bilioni mwaka tuno ina. Ainge halame ukwate episode meidhuwa mausemiana medhei kumana na ikusia alimu kuthio mwea wea na alimu amwe kutia wea kwikonya na maondwange miana ila oyu nemedhei. The number of teachers we should promote is 15,522. That is what is expected when the exams come to an end. We shall advertise for those vacancies, and the cost is at 1.4 billion. But Chairman, I think we need money. We need to be assisted here. These vacancies are as a result of natural attrition. We have not been given money by Parliament to just promote teachers. Wandikani wa alimu wa TSC ni umo withwa usiaiwe wailu na wekeku wa isesothe withwa wili ata nukwithwa ni wala nyomwe usiaiwe kwa vakuvevyo nengina ofisi wa President William Ruto. Dilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma miakoni ya mbunge Musini Ilovi yenetwa Benjamin Mwaka. Komiti ya maundu ma Kiwu na mawithuluko ya nzama ya magavana nienda muvea wa Kiwu wa nthi ya Kenya kwikia maolanyo me mwanya kukitana na mathina ma Kiwu chakwiyana kwa kila kithitwe gikumbilite isio kiwathukanyo va nthi ya Kenya. Komiti hii nene ya kauntini ya Mombasa vala matwa isia kikalo kimwanya matongoni mwene kivila wa nzama na ula ni gavana wa kaunti ya Taita Taveta Andrew Mandime vala wenda serikali kukitana na thina usu na kwithiwa na ngwatanio na makundi ange kwikiria kana mwa wa Kiwu wa vikia na uthinikiwa vamwe na kukilia uimi. Angelina Museni wa tumbanisia Mauvoo.
Iti na ila yambese komano yeva akaunti ya Mombasa muthenyani wa umunthe nginya matuku 13 ye mwamba na mivia kivathukanio ni akulia serikali vikie kusio vyanzama ye mwanya ya kuthayo cha act ya mwaka wa 2013 ya maundu meokonia wani uthukumi wa mivia ya kiwuthe na uimi wa kiwu matonguwe ni mwana kivila wa komiti esu na ula ni governor akaunti ya Taita Taveta Andrew Mwadime ni mathingilila vatawangwa atoni wa serikali ya katina ila si akaunti na mivia kivathukanio kuwanisya muvango wa serikali wa kwenza silanga ya na yimwe kumina mathina makiuna kwa ile uimi wake wisio ni kivathukanyo vanthi ya Kenya. Consider alternative dispute resolution mechanisms taking into consideration constitutional functional assignment and the principles of the revolution to resolve the outstanding issues around the water management, including court cases to stimulate water sector transformation in the country. Strengthen public-private partnerships models for the construction of 100 dams for water supply as part of building community resilience to the impact of climate change and sustaining agricultural production. Ingine menda isio ile itonya kumia kiwu kauntini kivathukanyo kusevonekana enenthi mafikie kutethekana kwa ile uimi isioni. We work as a team and identify areas where in the entire country where there's problem of water, especially like places in my place, I'm sure you know it, so that we can form, so that all people work in one direction, not someone working this direction and another one is doing another direction. You know, like, you know very well, like the water is actually devolved, but irrigation, part of it, dams, is under national government. So if we work together, there are some places like in my place, if you dig a borehole, chances of getting a borehole which has lots of bad minerals is there. So we have to work with the national government. Wana uyevo memu amada muveo ithekani mathingilila vatawa kuwanisya muvango wa kuvanda miti bilioni 15 kufikia mwaka wa 2032 ni kana kuona kana kilungu cha kuma 12 yulu wa yana nginya kilungu cha 3 yulu wa yana ni cha vikiwa. The Council of Governors Water, Environment, Tourism and Natural Resource Management Committee and the Ministry of Environment and Forestry have resolved to heighten collaboration, cooperation and consultations to achieve the 15 billion tree growing initiative by 2032. The Council of Governors, being alive to the effects of climate change on socio-economic development and community livelihoods, appreciates the commitment by the national government to increase the national tree cover from the current 12% to 30% over the next 10 years. Wana uyevo governor county ya Vihiga na ula ingine wa mwana kivilo wa komiti ya maundu mama wethi ululuko Wilbur Otichlo ni wenda muvia wa kuvangithia ilovia kuikithia kana walanyo wa musungu ili ya mruto wa kusevya nzama ya maundu maa waliukuwa nzeve na ila ni act ya mwaka wa 2013 ni wea ni iwevala wa wetakana kila county kuambisia mwaini wambe mwaka ni ukite ikavathia wa kimaza cha silingi milioni miongo ili na ile kuwanisya muvango osu. On the implication of the fact that His Excellency the President has declared that he will be able to establish a National Climate Change Council, which is enshrined in the Climate Change Act of 2016. And if he does so, then the arrangement on how the project called FLOCA is going to be implemented will have to vary or change according to the Act. Therefore, we call upon the Ministry of Planning and Treasury in collaboration with the Office of the President to sit down and dialogue and see how best that will be coordinated to ensure a free flow of funds. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose.
Ivindani enzama ya usakwani na ivaka ya ABC yende na kuthiana undu usakwani muvitu watu aiwe na ila maende na kosa mawoni kuma kwa mevea kiothokanyo ya undu muvea usutonya kululumilia na kulunga kula kwitha na maweku muvea uyu ni waweta kwithwa uikwatiania na mevea ingi kuikidia usakwani wa mwaka wa ngilili na miongweli na monza ukethiwa wi musio vyu na ende musiaisia ngewa isu niyo kutunenga ibuso ya umele matava nini ningwithu wandisi okethia mituki. Musiaisia witu wa Mutongo TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthi kotini wetha kwethina muno wailo utumia wakili nikenda withia ni wabira kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini rights cia mawithiuluko environmental rights ni tasiva rights mingi kendo kila jonde kwithiulukite cha nthi ni kindu gisio na ki katika ila standard serikali katika kindunia katiba ka 2010 2011 nako kailia atawasiani sana kala ka bumbeni ila ndi ya Kenya yosio usumbi yosio usumbi na katiba kaendete kakanena ni wakuyo Uingereza serikali ne ndugu serikali ati ya serikali ndikutubinyia neo katiba moya wa katiba waiti kana serikali ni wena kwa ni vete se wite serikali na alame utongo hine we serikali ndio vito sakuite mundu umwene ndi wabaya ndi no aite mjadala akasya kana mwa uwo yani vita se ubisie ubia wa mbunge ni mama se ubasemia Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Ni na udhocha ingi musiaisia uambio kana akili ni failure ni umwe kati wa Mauvoo memo isio kwa wima wa mwenendi na huu wende kuongeleka kila miaka na kuvikia enendi aingi ovomwe kuvikia kwasya madhayu mo yumutalamu wa maundu mawiti Rose Gitau na ingi ulani muthukumita nasi vitali ni wa level 3 kakuyuni ulawika ngundo ni wambisia iseso ya kunenga atethesia maundu mawiti nduani kana community health volunteers Mauvoo ndisio memwanya iseso yila we waweta takilelo kinene ni kuvikia isio sionthe ya kaunti ya Masaku na ukamba kutethesia enendi kukwata umanyi undu matona kwisuviania na wa mbio Boniface Mutisya na ingewa kila mwaka wa mbio withitwe yongeleka na kuvikia na kutuma ingi mase mathayo vanthino ya Kenya na kwa na mutaalamu wa maundu ma witikuma kakuyuni Rose Gitau ni kana ni vatonyeka andu makethwa mavuthia cia wa mbio na ingi makethwa wa mawetela kuita indi kulanenzia cia kwisuvia na kukwata niwo katika nchi hii ama hata bara la Afrika na kote duniani tunaendelea kuzindua taratibu jipya za kufanya diagnosis na treatment ya kidney failure, lakini tunasahau kwamba tuna kipengele ambacho ni muhimu sana ambacho kinaitwa prevention. Hivi kwamba tunashughulika sana na kutibu na tunasahau kweli kuna vile tunaweza zuia. Na ndio maana nimeona vita dhidi ya ugonjwa wa figo hatuwezi kuishinda kamwe tusipo involve ama tusipohusisha hao ambao wanaitwa community health workers. Na kiti na unengene Mauvoo ndisio memwanya kwela meyumite kutethesia nthini wa maundu mothe na uima wa mweisio ni cia ndwani aiweta kana ni wamena utwika mwani wa kuvulana na enendi na kuvikia na umanenge utethio na utwika mwani gukonya wa mbio wako na uwezo na wako na a very unique ability ya kuweza kupatana na watu kule kijijini kwenye gatherings hata door to door huwa wanaweza. So katika taaluma hii nimeweza kuzindua njia ambayo wanaweza kuwa wakiscreen
kidney disease pale kijiji. Kuna ile tool ambayo nitawapea siku ya leo. Nitawapea tool ambayo watakuwa nauliza watu maswali 5 za kuweza kujua kama kweli wewe uko na dalili za ugonjwa wa figo ama risk yako ya kukuwa na ugonjwa wa figo. Na mwamwela mavikiano kwata mavundise ni makuli ya serikali nene vamwanila ya kaunti kutethia nisia kuthengesi atalamu makuvosya na kuita wauambio isio nisia ndwani meiweta kana ingi maene ni mavinyewa ni wau ni kutumia ndau ila itailite kana kuthinywa ni maundu angi. Ito ukulia ni kana tuwete wafadhili nundo katika ibinda ya samu nobyo na nduma community mayese kana beithimo sita wasiambio nikana tufadhili wawesa kwithia ni matona kuka andu ni twaete wafadhili twa collect andu community ni moka kuthimwa nikana tumanekesio kitu kibiketie ba wauo ambio kila kingi ni twa kulia nikana tuete wonda kitali specialist mambio nikana andu wesa kwithia mayoi twasiendo itebo makaita wa kila kibo nikana tuolange kikuo na ikumbinge na mauma ingi mabine andu manywanda waila itesio moradi mwe wambia project nzao ya kusiania na waua kidney disease kana waua mbio na waua mbio wivo na wikuo na yuwa na kila twa mama umundi kana ni twa ilembwa tutono siyo usu weke umesiando maitu na utoni ni twithito tutena guo na kila kibo ni twenda ya serikali ya kaunti na serikali nene itethesia andu maitu undu tutono tetheka tukakwata afadhili mautethia sibitali witu wakakuyuni andu maitu magemwa maithimi wabo tumbwa no tanu munene muno. Kwena Rose Gitauni kana muvango wake ni kumavundisia manyiwe onthe ala mema skuluni ma KMTC va kaunti ya Masaku na ingi ona mema mambunge ya kaunti ya Masaku ekithia kana ni mavikia ulikila na utethese kukitana na uambio ovamwe na ikundi wambese usomethia muthanyani wa umuthi igwatakana ni kelo kuma kwi kaunti ino na kaunti ila ingi kosa moloto wa kusia o na ndio sote tushirikiane katika Machakos County kupigana na ugonjwa huu, na hii itakuwa kama ni a pilot project ambayo itakuwa reflection ya vile county zingine pia wataweza kufanya. In our KMTCs within Machakos County, both ama private, wherever they are training, nitawafunza ndio wajue wakati wanapoingia kwa ward, hata siku yao ya kwanza kama wanafunzi, figo za wagonjwa ambao wanawategemea ziko mikononi mwao, na kuna vile wanaweza kufanya ama kuna ile wanaweza kosa kufanya ije kuleta madhara kwa hao wagonjwa. Ugonjwa wa figo ni ugonjwa ambao unaweza zuilika tena kwa njia ambazo tunaziweza. Tena nimeweza kuwaelezea kwamba ugonjwa huu hauponwi, hivi kwamba ukipata huu ugonjwa huwezi kupona. Kwa hivyo ni la muhimu kwamba tuweze kushughulika sana na juhudi za kuzuia ugonjwa huu. Kumaka kuoneka ngundo kaunti ya Masaku nyene toboni mutesia kavindani ka twelekelete masikukuni na manyiwa memisini kwa ivinga ya miai ile ase nimendeka kuikidia ciana cio nisethe wa usuvioni kumanwa na itindo ile itona kutamba icha mituo yo na kulika mituo ni mithuku ta utumi wa ndawa cia umila ukulio humwa ni mutaalamu wa maundu ma kukitana na ndawa cia kumila kuma sub county ya Kibwezi John Mutungi ulainena na andiki mama uvoso koni wa mutito ande county ya Makueni wenda siyo nde kululumilia mituo misio ya ciana ila inaumie nayo maskuluni na wengi aseya maikonya wandani maike kwenye wandani na maundu wala matona kwelelucha mituo ya ciana cio. Kennedy Mulinge ni watumbanisia ingewa andu aingi more than one aye kithia maniwa aingiala memesiene kwao yikwa ivinga ile tamemu isio no kulika metuo ni mithuku etho si mayo malonga kwanza ila sielete. John Mutungi ulane mutaalamu kono wako ukitana utumi wanda wasia kumila sub county ya Kibwezi ne county ya Makueni na wethi uto musali no ambe kutasiana yulo ametuo ni wenda siku lume ile metuo mesio siana nesio kabinane katwelekele vindani ya masikuku nikanako masia kulika itindo ni nthuku tasio utumi wanda wasia kumila mabundisho maingi maumela ila wona ciana cia kwatana na ingi andu maika imwe kanela kisungwita pia pressure makiambilile kuimanisha kukusha sikala kunyoki
kukusha bangi na kunywa na kutumia ndawa ingi cia umila na kiu ila ashei malisha ciana ningo kulia ashei ibinda ya sikukuni maeke kwendewa kulesha ciana idi ikeke ya emboka kana ila patishi sishoka no lazima ciana inengo wia no sio ikanenga we wia kesaidi yani siembe sio kipaidi kuma kwacha mbaka wiyo na utisa kwidi yani ciana ni siitwe ikeso likila tabia nduku mutungi wengia enda siku idho wakielelo kinene kwa asiana sio kwa kwema kwe konya wanda ni na maondo mato na kule lucha mitu ya asiana ii no lazima tusioke bako oila wona mwana ungi wa mundu unikwika maondo mata ilite kana wapindwa mwikalile oyo saidi anu nienda kukwatia ciana ingi mwikalilote musio no lazima tukakemea tukakitoa kukemea tukakanya ati ikanya no kumu kuisila makanisa ni kuisila sheine atumiane na administrators yala local no kisa kwithia nayo wanaitwa shei nitembwa otio na mwikalile musio kwa mwikile wangwa shindu imwe ti kuona ciana ona tikinywa no we musheo muno muma no unywa enda balaba ilete we bidete otisa kwithia ciana ite kwenda ku copy Valiko soe tambia kuvinga imu ilavu kauntini kautasia vaki nyatanzia kusia siana kwe konya metuo netea kwa ila mutungi wenda ene yanda ondeka une uwa kukitana ndawasia kumila na ulongani wa metuo katiwa siana kwa sakevolocho na uitola wa ilitem ilavu ya ileto ni kutea siana shidi wa miaka 18 okay kana shindu inge ita ilete na pengine kutedia kula kwingi nundu shindu cia umila shusie kila pandu ti kilabu peboka undo no kasisha with ya siana nini ile ilika siana nini muno percentage nini muno ile ilika ilabu lakini nundu shindu hisho ndei kwatika nao ku street ni kila pandu ona ku jijine ku shindu cia umila lakini katika ila age bracket tese ilabu ite ona ku admitisiana below the age of 18. Delivotia Mutongo TV kuma mutito wa ndei kaunti ya Makueni nyenito wa Ken Mulinge. Mwaka ni wambia na uthela na utandithia masokoni maingi ni withito kunikite muno kumanwa na walioku wa ngalama ya mekalile yue vindani ya masikuku ni athengea vala tandithia methia wa na wikwatio munene wa ukwata ilovia sikava maundoni mo ma utandithia umuthi mwandiki witwa Mauvoo Boniface Mutisia sokoni wa Tala ekatwone vala utandithia uvikite lungu ya sama onumaki utandithia methito makunikite muno na kikuvikia kwete wasu munene kuyatandithia ingi isio ni kiothukanya uwe watandithia masoko Atala aingi moma yalesea kulea kuyani wakuoni kwambata kwa ngalama ya kimi kalele na kuvikia na uthese maundu mautandithia aina wao mwingi ni kubandiwa sindu ikabanda abyo mome amenywa mudhoni wa kama mwete ya makobi nakakuwa mbeza ni chao mawaku kwa mkamuti ya mbeza makamwete makoloto mapakato maiki ni mawake maana we Mauta nazuri kuwa mali uwa limwa mazilingi 500 kauwa kamwe matakolia makitunguu Mauta atama ikwatika mota tawuo makila kindacho ati na sindu isiombe yuni vindani ingila ya thenge ya masikuku valata ndile mekwatese ukwata kindu kikavandhini wa mavia salamu na vaililikano ikana ni vindani ya mbua vala sindu tambambo kasiku atiwe kwithwa na madhwa mekava na kwithwa sikwa wingi masokoni ateo sindu tamalusi oneka sinde na kwikathi ya madhwa masu sokoni Atala kumana na isio mbingi laivikia na utethia enende na ukwata mboka sithito na mbua mbingi mboka yoneka ende na uvengi sika muno Indo ikwati watandithia ingini kana soko ndule kwa ila vindani ya masikuku na mwengi kwa nise mwendi makutani ya masikuku kwa mwana mamisiyo atuwelete musimu wa Christmas jumwa ili jomana undu uzikana kako kite kayiwa kakenda kana isa isio na juke kite kaendo ya chips kidali na mbele ya chips ka uyo chips kayebu
no itreat mwana nikenda twenda uni wa mwana tirie ide by the ide to betete mama itina na mama ile to manana wa uni wa witha wiliata ngetheka na mbuniete namba kuyania kuyatandithia ingi kuma miundani ona kulama vikia utho sindu sio sinutamba mbemba ona yusio yulu ona kwithwa inathe iyo vanini ve ona thina munene kuyatandithia na thoi alame utho sinutamba mbemba maitho wa kwa iwango inini na wotalo munini wa thoi kukosi wa soko ni watala fees kuina za usawa ona ndokondo kwingo kwa yaiza wa nuni bado kuyonza kwe kondo to kuya kukethe mbemba Trans Nzoia Kitale kondo uko ndete ya tia ketha mbemba ni kethiwe no ma wa mbemba makatwa akula kwenza namba yakanaka oyi yambo tungia ndaya si mwana ngavana witu honorable excellency obina wandeti nundu wa consider ndo maitu yikute kuna uya nona tunengie mbeu itibandie miundende nesa itungia ndaya na mubea kizeze kitu cha Mutongo TV kila kiende na utweka nesa ndini wa utwaka na utokelia muno ana biashara ala nini ala dithukumia ku masokoni ala manini ni mutu bikite gina ko grounds kwa utu tunasema heko kwenu na Mungu abariki. Vilingi ndonyo kumatala matungulu nyene toboni mutesia Mwigo na Kahur ni masindie kiwango cha miaka 15 cha Mathao ma Safaricom Junior alama vikie muthia wa Mauvoo ndisio alama kwa tuwemba ni muvea wa US Kids Foundation kwi muthanani wa iyo. It was a good day. I played some good golf, receiving solid being. I played with Krish, Lee, being the solid players. I feel good. They give me competition that I feel good to win my category. I would like to thank Winter and Safaricom for hosting such an amazing event. I learned a lot. One of the things I learned is just to be consistent in your game. It feels really good, and I know I worked my best, so I feel like I really deserve it. We have been here for the last 3 days at the Safaricom Elite Golf Camp here at Windsor Golf Club, and we have learned a lot of chipping, putting, some driving, and one of my favorite things is our knowledge class, where we learn about rules of golf. And how we know that is the rules of golf are really important, especially when you are playing golf, because if you do not follow some of the rules, you could end up getting penalized, and that will add you way more strokes, or you might get disqualified from the competition. I think it feels pretty exciting. Although I did not play my best, I understand that was the best gross that was there in my age category. It was really tough. The course was playing tough as well. So most of it was my mental game. I was taught a lot of things on how to control my emotions on the course when I'm feeling overwhelmed and what to do about it. And some physical aspect of the game was a lot of putting drills that I'll take home and probably practice on, that I think would improve my short game.